Public Interest Litigation PIL kan ti hilatin trong ubijas ibi remedium ti atang alak chuani ama sign PIL lo PN chu adan hi soila December sang ka zuko samsari pokwa khan ukil kapila hingorani chuan Bihar jela mi sang chuang zet mei chu an thu boi ko tangai tu mumal lo wanga kum tam tak jela tang khang a muin heng mi te tan hin Supreme Court a case thelu saka zel tang zinga pakhat Hussein ra khatun minga case kal tir ni in India rama case lar pertesi mi Hussein ra khatun versus State of Bihar ti chu alo piang ta ani he case awang hian India ram puma ko ta thu boi an ngai tu mek zela la tang khang mi singli lai chu chu lai lo kan lo ni le thei pha ta ani he thil awang hian ukil kapila hingorani po PIL nu Mother of Public Interest Litigation mingpe ka lo ni ta hial ani hemi nu a hitiang case mi pui digna chanvo hum halna lampang case reng chu Supreme Court in Public Interest Litigation PIL ti in allow register ta thin ani PIL chu enge ani PIL lampum chu Public Interest Litigation ti ani maya mizo tonga toifel taka kan thil fiat thiam dan chuan mi pui digna chanvo hum himna tura ko da case an thelu ti in soila fiat hei ome kalphung pa ngaya chuan mi puin ko ta case thelu hian a thelu tu digna hum him turin atan ami malhlok na tura ti ani bera amai ro chu PIL la chuan mi malhlok na emo ham thatna lam nilovin mi puinol pui digna hum halna le mi puin an chorhlok pui tur chung chang ani turani mi malhlok na tan PIL hi aman theilo ti na ni chu PIL hi India dan pui Constitution Article 39 a ne na kal dun tat ani a Article 39A hian digna chu lui kang ngai lo angaluan theinan le thleibi kom lova mitin digna hum hal ani theinan sarkar executive and legislature of union and state local authorities le adang ta chu mo phurna ape ani ukil roina tur nei lo mi har sa te ukil roi tur sarkar ina pek thin kan ti po he Article 39A atanga ronji chuak hi ani a heng digna kan ti te hian kan fundamental rights le legal rights te huam vekani mi pui digna chanvo ba ka mi mal digna rong kai te PIL hian huam tel thei boka no pang hlam chi kanan tiang te sal ang maya kana in sor bor na ang te minimum wage pek du lo na le labor law kala che na te zel chunga in ngai sakna le zel chunga thi na te mai che chunga hlei kan len na te le pong su le in tha na te wangin police in case a register du lo emo police te lak atanga ti puaina le police ku da tual thi na schedule tribe schedule caste la ka hleilen na in 12 vok na nun na chante family pension kan tiang te environment ti bol lo te le heritage le culture ti bor ban chung chang te po ahum tel thei bok ani PIL chu enge apoimo na khoi ko ta case file tur nge PIL hian huam zau em India ram hun tam taka pon mangtang kai em ani Mizorama chuan dhan lama kan lano pana wangin PIL po hi kan mel hriat na la rei lo hle a heting lama case file po kan la claim hle ni omani PIL hi kan fundamental rights emo legal rights kai noi thil ani chuan court sang jok high court a file thei ani a court sang ber Supreme Court a po direct in a file thei pokani achang chuan sarkar kutalo chaklova ati ngei tur te po ati lo chang fo thin ani achang chuan sarkar jok hi mi puiten digna rabbet tu a atran chang thina heng huna hian mi mal emo mi pui digna chanvo tun dina theinan court a in rol alo ngai ta thin ani court in digna tianga lek theinan mi mal emo mi pui ukil te kal tlangin emo mi mal ang po in court kan pan alo ngai ta thin ani hetiang taka poimo ani awang hin PIL lo ngai tu court po fim khura mi mal ham thana tur bi ke mo mi kan huat zong ti che te mo ti ming che tum na ni em ti te ngun takin an lo en ma sa in tuna karon point tur mang hian te funga mang hian lo endik thin ani pakhat na PIL thelu turin to kem pani na athuron ken adik to kem a phena thil je ru kanem pathumna athuron ken a fi fel fai tha to kem palina inpu na satya le rin thu ani tur ani lo mizo teta na PIL mong chuate kumsang hi sompa han Mizoram Bar Association MBA kan ti chuan Mizoram thone ron service Air India and Jet Airways anti state dang tene na khai hina chuan man tau chuak lutuk chu ngai mo in go hati high court a tho na chuan man ti niam turin president MBA mingin PIL an lo thelu to a hemia wang hian heng tho na chuan man hi ti ni malo ni to bokani
a hlok na tel tu dang me lawin zoram mi pui te bok kan ni kum sang hi som period state assembly election dona tuikuk mi za chuang lai mai hearing le physical verification ti silwa rola an lo thun chung changa te po a dawlet nan go hati high court a PIL te thelu ani a tin Mizoram context bi ka po bik takin khitila aizola po bong kon dur tlang kong chelu tuk chung changa po dur tlang wei meten ukil mangin PIL thelu ni in kong thatak kan nei thei pha a dur tlang wei me te ti entonin si phir khuwa poin an kho chung kong chelu tuk sim thatani theinan PIL an thelu ve to bokani kong thanai te hi fundamental rights ani ti Supreme Court in lo puang dei to ni chu vai mi pui te hen kan ding na chan vo hi kan hria ta poimo hle a phun lung oi mai lovin kan lung oi lo na te khoya thlen tur nge ni ti hi kan hria ta poimo em ani tu na kan soita kang te kha dikna hum hal chung cha Mizoram bi ka PIL kan nei lar deuh te kan han thailang a kan han soilang chawani a king lo tu na mi lo po ka soi tur tam taka omang heng bak mi pui sum dik lo taka man nia lang chung chang te environment ti bol lo chung chang a te po India ram hun zau zo ka chun PIL in lo mang tang kai na sa le to bokani ole ale peka hun rem chang ma sabera kan lo le de do ni kong ai takin subscribe le like kami no ti sak do ni lo me